ngasi phong khiba tongan tongan ba manipuri sifong singdagi maruebi pausing myam na thamjagi ahan bada Isel Express ta phong ba paung ta na thamjagi Myanmar gi yaw region da gorilla attack sa tharakpana maramoiduna junta Lanmi na mafam adu akanba sakpuga loinana lakshina na bohonari Myanmar Lanmi amasum recent force ani gi marakta akan mamong na lan kapna ringai mara sida hawkiba sayolasi gi manungda Magawe region gi Tilin township ta resistance force ki Lanmi singna gorilla warfare sataduna junta gi Lanmi kya aso apanangan khari thaudok thokliba mafam asi yaw region gi mafam amadani mafam asida Tilin Gango amasum South township lairibani mafam asida battalion ahum haibadi resistance force ki yaw defense force YDF na Lanmi sani henba kalamamana Talin village ta hawkiba nuwaijing numiki ayukta Talin village tagi mile mari rom satlaga leiba administrative center amada junta force ki mayukta akan balanda sathaduna mafam adu makhoina lakshin mangamki YDF na phongdokpada mafam adu da leiba miyoi satret hena makhoina leidiba mafam west town adu thadoklamlaga sayol anigi mamangda mayum makai thadokduna sanakrabani madu junta Lanmi Sahunga Yankai Rom na akan mamongda bom top yauna landarakpadagi mafam adu thadokduna senakibani mafam adu haujiki YDF na amukhana lakshin mangamle haina claim tarakli YTF ki spokesperson min phongdorakpada thangjanamita satakiba akan be ambush aduda bom amadi makhal kyagi khulai sejinaduna junta Leingak ki Lanmi taraga manga hena hatpa ngamki amasum ambush adudu yamlaba junta gi Lanmi sing aso apan nangkhibaga maram oiduna makhoina amuk hana YDF ki Lanmi singda khut halakpa ngamkhide lan aduda YDF ki member amasu aso open nangmadagi hill town da leiba makhoigi station laikana ki hairi numit aduda maikai ani maki kapna ki lan adu punga mahena kapna ki lan aduda khang mangamdaduna junta gi military sing town adu thadolaga sena khibani matung tabada Myanmar army na control toramba mafam sing adu resistance force na amuhana laushinduna yaw region asi anti junta stronghold ama oina thamhoba ngamle hairi siraba junta gi Lanmi sing amasu makhoigi nongmai sing Tilin town makhoigi truck sing na pukhi hinghori ba Lanmi sing aduna nongmai ahumdagi mari phawa puduna sien ki haina min na makhata na phongdurakli mathangi numita minute taraga manga khak tan pin kone da sona khiba lanpham amada junta gi Lanmi sing na kona village ki yumlona bada lebi school amada artillery kapsinduna landarakhi matamadu da YDF ki Lanmi sing na paw phangmadagi town adu thadoktuna angang amadi ahal oiraba miyoi yauna miyoi samago humdra rom thangnaba town da sienduna lotkhi hari hawkiba nithokaba numit lan lepkhrabasu mafam aduda junta gi military guard sing phil town manakta paisinduna leiba ukhi hawjiksu nakalani gi makta tension wangna leinari hainasu YDF ki makedegi phungdorakli Makasa tarakpoina atopa pawamadana President Mikhal opposition gi tongan ba mire puthokadabani Lauramba Mamta Banerjee NDA gi mire te sagotlagani phongdokre tha sigi taraga nipana pangthokodoriba leibaga sigi President Mikhal joint opposition gi oiba mire mama puthoknaba question chena duna khona khibeda natana Mikhal sigi damakta Trinamool Congress ki former chief minister Yashwanta Sinha bu propose tawduna puthokiba West Bengal gi chief minister Mamta Banerjee ma ki hanagi Phireptagi ona tainabada NDA gi oina puthokliba Jharkhand gi former governor Draupadi Murmu sogalagani hana lakthokre Mamta Banerjee na khanghodana lakthorakliba phirep asina opposition singi marakta yamna sauna sarana bathokli Mamta Banerjee gi phirep asi hokhiba July amada lakthokibani Draupadi Murmu asi tribal nupi singi mihut oibana maakna sogatpani hana saphongdokhi West Bengal gi chief minister sina propose tawduna joint opposition party gi mere oina pothorakhiba Yashwanta Sinha asi hawkhiba sei ahumlom Trinamool Congress thabak tawduna lakhibani adubo President Mikhal gi dama opposition party taraga threat ki nominee oina lakthokiba sina party gi membership tagi resign tawkhibani presidential Mikhal asi gi damakta Amrera amagi makhara opposition gi oiba mire puthokadabani haina chief minister Mamta Banerjee na opposition party singi oiba mifam pangthoktuna ahanbada NCP gi chief Sharad Pawar propose tokibani masigi matungda Jammu and Kashmir gi national conference ki leader Farooq Abdullah aduga masigi mathangda Mahatma Gandhi gi masunupa Gopal Krishna Gandhi propose tokibani hariba miyoi singasina Yaraktabadagi Aroiboina Trinamool Congress ki former Unions Minister Yashwanta Sinha asi Mamta Banerjee na propose tawduna joint operation party gi presidential candidate oire haina lakthoktuna nomination file tawkibani
कांग्रेस की ओइनदी ममता बनर्जी की लिसिंग मखाद ऑपोजिशन की ओइबा फिरेप अमा लौनबा होटनबा असि यामना कन्ना याखिदबनी एनडीए की मैकेडी की फॉर्मर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू असि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ओइरगनी हाइने हेक लाउथोकिबगा जॉइंट ऑपोजिशन पार्टी दा यौरंबा झारखंड मूर्ति मोर्चासु मखोगी फिरेप होंदोक्तुना ट्राइबल आइडेंटिटी बु सौगतुना द्रौपदी मुर्मू दा सौगलगनी हाइना लाउथोकिबनी तेलंगाना राष्ट्र समिति की लुसिंबा के चंद्रशेखर राउनसु द्रौपदी मुर्मू सौगलगनी हाइना लाउथोरखिबा असिदा ऑपोजिशन की ओइबा यूनिटी असि कायबा होख्रबनी हौजिंगना नाहोंगना अमुक ममता बनर्जीना माकी हानगी फिरेप तु होंदोलगा द्रौपदी मुर्मू सौगलगनी हाइना लाउथोरखिबा असिना ऑपोजिशन की मैकेडिगी मोदी अमसुम एनडीए की थबक थौंगसिंगदा चैलेंज तौरिबा ममता बनर्जी असिना मखोइना हेना थाजब्रा हाइबगी वहंग अमा थोरकले प्रेसिडेंट मिखल नक्सलकपगा लोइनना मिनिट खुदिंगी ऑपोजिशन की फिरेप असि होंबगी फिबमदा लाखली संथल बैकग्राउंड ओरिबा द्रौपदी मुर्मू की मयोक्ता लैबा हाइबसि इकोनॉमिकली अमसुम सोशली वीकर क्लास ओइरबसिंग मयोक्ता सिंगनबा ओइना लाखपगी फिबमदा लैबना ऑपोजिशन की फिरेप असि होंगनरखिबनि करिगुमा मुर्मू की मयोक्ता पार्टी अमना लैबा हाइबसि इकोनॉमिकली अमसुम सोशली चैलेंज ओइरबा क्लास सिंग असि मयोक्ता लेपकंगबु ओइना लौगदोरिबनि मसिगी मतंगना करिगुम्बा ममता बनर्जीना यशवंता सिंहाबु पब्लिकली ओइना सौगतुना मुर्मू की मयोक्ता लैबा नत्रगना तोमिन्ना लैसिनबा तारबदि ममता बनर्जीना ट्राइबल की वोट बैंक असि पूरा मांगखिगदोरिबनि मसिना ममता बनर्जी की ओइनदि याम अरुबा तनफम हाइबदु ओइरि मरम अदुना तंगाई फदना तृणमूल कांग्रेसना मुर्मूद सौगतबा फिबम असि लाखिबनि ट्राइबल सिंगी वोट असि महौसाना याम अरुबा तनफमदा पुना सत्पगी फिबम अमसु लै बीजेपी गोइनसु ट्राइबल सिंग असि पूरगा सत्ननबा होनरकपगी तंकक अदुनि मसिना मरम ओइरगा झारखंड मूर्ति मोर्चा जेडीयू बिजू जनता दल शिरोमणि अकाली दल असि एनडीए की मयोक्त लैबा तारबसु मुर्मू असि ट्राइबल कैंडिडेट अमा ओइबना सगोलगनी हाइना लाउथोकनरिबनि हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली लोइसलकपोइना तोपा पावमन एग्रीकल्चर डायरेक्टर की युमदा अमुकसु बोम लंगसिलमले बोम अकी अखंग पीबीबगी मुता वारी सनबगी तंजा पिहनंगी गोजेंद्रो हुयलान पाउद फोंग बतो पापावमना लमदमसी की लौंगी सिंगी मथौ ताबा मसाक संग फंगंदुना लेबाक मियाम की थौगल तौगे हाइना पुक्सेल सेंगना होना जरिबसिदा मजा खंगदबा मियोइसिना बोम लंगसिंदुन अकी अखंग पिरकपसि यामना पुकनिंग नुंगसीबा अमा हाइबदुय युमगी अंगांग सिंग फावबदा स्कूल अमदि ट्यूशन फाव सत्पंगमद्रे मरम अदुना असिगुम्बा अकी अखंग पिबगी थबा असि तौबिगनो मदुगी महुत्ता वरी सनबगी तंजा पिहनिंगे हाइना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एन गोजेंद्रो न फोंदुरक्ली पाउसी इसिदा मांगना मखा तारदुना हाय ngasi फावबदा kana amatana sel gi demand amadi aki khang pirakpagi thaudok laikhidri adu bahaukiba numai kharane sida thangna anirak bom langsilamagi thawong si tasengna yamna lebak thibani ahan bada jun kungamari gi numidang pung 8:13 tabada bom langsin biramduna bom pokaiki adubu laibak phabadagi aso apandi yahaude bom langsinduna pokai hanbirambadu kanana tawbono haina singdok pirakpa yai haina pokchi singda haijabani adusu kana amatana singdok pirakkiba laite madugi matung amuk ngarang July 3 gi numidang sorakna pung 3 makhairom tarakpo aduwaida bai talakpa miyoisina bom adu langsilamani langsilamliba bom adu budi pokai khide bom langsilamle haibadusu ayukta होकर थादरम पाउसे लौसिनगी हाइना थोकलुबदा थेंगनरखिबनि असिगुम थवोंग असि कनाना तौबनो हाइबगी चपचाब सिंगनब मियोइसिंगसु लेति मरमदि ngasi फावबदा यामना समना पुक्सेल सिंग अदुमक थबक तौदुना लाखि मणिपुर पुंबगी ओइना ख्वाइदगी मरुएब डिपार्टमेंट सिंगी मनुंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाइबसिसु यामना मरुएब डिपार्टमेंट अमा ओइब मरमना मियोइ क्या हार पियो अमदि हार येनगे हाइना लाई लोइनना एग्रीकल्चर का मरी लेना थबक थोरम सिंगी मतंग उनब क्या लाई लोइनना हार ललोनबगी मियोइ क्या उनब लापसु यावदब नते मदुदा अरानब थबक तौदनब औक्ता ओइना ngang sakpa madi yamna phajana har asi lenga ki makhok thongba policy makers singna policy amagi makhara har pibani haibne singba marik sumna phongdoki bedile loinana agriculture department ki director ama oina oi haiduna makhal makha kya gi mioi sina makhoi aningba pamba phongdok lamba sing adu piba ngamdabadigi piennaba yoramba syai maduna maram oiduna engona tathi ta oina yeknaba oina khanba mioi singsu yoramba yai adubu aranba thabakti tawkiba leiti ngasi phawbad agriculture department ki director ama oijarabasu isagi oiba harbik ama phawbu lawba leiti
ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ